Trator tolo e rewa at clear ona may bese daw kalau manutenção tu agora. Responsável técnico Centro Manutenção AENMAT Traewa, Luis Manuel da Silva Teten, Centro AENMAT e Trator Unidade Ruanul Resintolu, de apoio agricultor Sira Atuhalau Natar, mai be dadaune Unidade Tolo Makat no Heladeit Unidade Ruanulu. Luis Actuir Sira Haloona proposta ba autoridade Raewa e a administração anterior Atuhalau Manutenção ba Trator Tolune, mai be la iha resposta tu agora. Trator iha 23 unidades. Toloat agora falta 20 mag agora sediak. Ida toloat ne ruane at clearona. Ida fali iha tempo passado TNI Sirma Estraga iha centro AENMAT. Desculpa iha centro Naktuka. Ne TNI ma Estraga. Momento na ba iha problema entre comunidade ho TNI Sira. Konsei Estraga mos be comunidade nia community ida mosat ti ematiru TNI matiru inclui tenia tratorne. Sira ba tama Estraga iha be armazen larang. Pedido tintinan hau sempre hatama sa proposal sempre hatama. Mas be tamba osang ki tamba mekanisasaun iha distrito Waikusi iha rewan niang nia sida utama iha seksong ida par nia bela hetang be nia osamento na ketak nia se hamutuk ho administrasaun diresaun agrikultura niang tamba nia lo seksong nia apoio serviço. Luis Mos suba governo lokal Raewa atuhalo deit lelaung ba trator hirakne tamba custo ba manutenção bot liu. Ida tulu ne tuira aminia hare hansa teknik ami revista e depois be ni orçamento at hadia ne 90% husi osang atu sosa trator fung ida nebe husi haunia sinor sire de hatetan sene dia kliu it hatama ona balelau par bele hatama fale osam ba governo idane haus ida katen haus hatta audit dadus ansa trator idane beki at label hadiah hira at atu hadiah hira ne haus hatta audit dadus atu futi decision ne ansa diretor sira ho nível alto sira ma futi decisão. Trator Ruanul Resintolu ne oferece o ex-ministro Agricultura no Pescas, atual vice-primeiro-ministro Mariana Sanami Sabino, no trator hirakne cobre e suku san resinghat o si Waikusi Vila, Agustín da Costa, Yemen.